Il-mulej. Nilqawkom eżis aħwa ta' River of Love, ħbieb River of Love. Nilqawkom fosna l-lejla ġewwa l-komunità River of Love. Halleluja, lestu l-kelma tal-mulej ħdejkom biex tilqaw il-kelma tal-la li nemmen li ħadbirikom u ħad ippożizzjonakom biex tillonċjakom għal dak il-mulej għandu għalikom il-lejla. Morru fi ktib ta' Mattew kapitlu 11. Mattew kapitlu 11. Mill-si għadis ringrazzjawk li inti tkellimna mill-kelma għadisa tijak. Nirringrazzjawk Spiritu Santu li inti tkompli tikkonferma f'qalbna din il-kelma. Spiritu għadis, grazzi li inti tisplodi f'qalbna din il-kelma ħajja u li tbiddilna u titrasformana. U grazzi Ġesu li inti tajtna rebħa fuq da kollu li l-għadu jiprofaw jgħamil kontra tagħna f'isem Ġesu Kristu ta' Nazzaret. Amen. ħanaqralkom malajr miktib ta' Mattew kapitlu 11. ħanaqralkom l-ewwel ftit skritturi ma ħanifoka fuq skrittura partikolari li ġiet ħafna spiritu tiegħi din il-ġimgħa u għandha x'jaqsam ħafna ma dak li l-mulej kellimni fl-ispiritu tiegħi u fil-ħolm nitnej li għadda u l-mulej mexxieni u d-direġini biex inwassal dan il-messaġġ illum. Għal dawk li intom segwejtu l-messaġġ tal-weekend li ieħor ta' seħer fid-dar tal-mulej, Witchcraft in the House of God, jekk għala jibajna tal-mulej, ħankompluħ il-weekend li ġej u nħedġiġkom biex teżimawħ u tarawħ u twetquh. Vers wieħed, Mattew kapitlu 11. Meta mbagħad Ġesu temm jagħti dawn it-twissijiet it-12 disċipli tiegħu, telaq minn hemm biex jippridka fl-ibliet tagħhom. Ġwanni li kien fil-ħabsa ma' blemejjel tal-Messija u bagħad għandu tnejn mid-disċipli tiegħu qallu: Int huwa dak li għandu jiġi? Jew nistennew lil ħaddieħor. Ġesu wieġeb u qalilhom: Morru għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li qegħdin tisimgħu u taraw. L-omja jaraw, it-sopop jimxu, l-lebrużi jfiqu, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, l-evanġelju jixxandar l-foqra. Ħin hu min ma jitfixkilx minħabba fija. Meta dawk telqu Ġesu qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni. Xi Ħristu taraw fid-deżert, għażbad ix-xejjer mir-riħ. Xi Ħristu taraw, raġel libes fin, dawk li jilbsu fin fil-palazzi ta' Slaten isibhom. Mela xi Ħristu taraw, profeta? Iva, ngħidilkom anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuqu hemm miktub: Ara jien nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek quddiemek. Tassew ngħidilkom li fost uliet in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni il-Battista. U b'dan kollu li żar wieħed fis-saltna, jekk inti xi darba qatt ħassejtek li żar wieħed fil-knisja jew fis-saltna, ara xejlek il-mulej. Li żar wieħed fis-saltna ta' smewiet u akbar mill-ikbar profeta fit-Testament il-Qadim. U by the way, ħafna ikbar. Akbar mill-ikbar profeta fit-Testament il-Qadim huwa li żar wieħed fis-saltna. Ħankomplu, vers 12. Minn żmien Ġwanni il-Battista sal-lum, is-salta ta' smewiet, il-bnedmin jitħabtu bisħiħ għalija. U dawk li jitħabtu bisħiħ jaħtfuha għaliex il-profeti kollha u koll il-liġi ħabru sa żmien Ġwanni. U jekk tridu temnuni insomma, ħanqaralkom din l-iskrittura xi tfisser. Isimgħuna bil-Malti bil-Bibja tat Trinitarian Bible Society. Fejn jgħid li min l-saltna mill-jiem ta' Ġwanni l-Battista sissa, is-saltna ta' smewiet hi meħuda bil-forza. Is-saltna ta' smewiet hija meħuda bil-forza u rġiel jew nisa violenti jaħtfuha. Din hija waħda mill-iktar skritturi. Nista' ngħidilkom wieħed mill-iktar skritturi favoriti tiegħi. Ħanaqraħilkom bl-Ingliż għal dawk li intom qegħdin hawnhekk ovvjament, għal koll ma nafx hekk ħanfehmilkom
immisimgħu il-kunċett ta' x'qed jgħid Ġesu. From the days of John the Baptist until now the kingdom of God, the kingdom of heaven suffers violence. Hija meħuda bil-forza. And the violent take it by force. U dawk li huma violenti jaħtfuha. Jaħtfuha. Kollha kemm aħna għandna affarijiet fil-ħajja tagħna, jekk hux nies, jekk hux xogħlijiet, jekk hux tzijjiet, jekk hux żwieġ, jekk hux xogħlijiet li x-xitan ġie biex jisraqlek. Xut minnkom għandkom l-uliedkom, qed tistennew li jduru lejn mulej. Xut minnkom qed tistennew li inti tfiq, qed temmen, qed tafda tkompli temmen u tibbaża fuq il-kelma tal-Alla biex inti tfiq mill-marda li qed takkislek ħajtek. Xut minnkom qed tistennew li żwieġ tiegħek ikompli jimprovja. Għandek bżonn trasformazzjoni fir-relazzjonijiet ta' bejnek u bejn il-mara u r-raġel tiegħek. Imma l-mulej llum għandu din il-kelma għalik. Il-mulej qed jgħidlek li s-saltna tismewil hija meħuda bil-forza. Mhux tiġi għandek, tiġi meħuda. Waħda mill-affarijiet li x-xitan jagħmel kontinwament huwa li jiġi jisraqlek il-wier tiegħek. Dak kollu li Alla għandu għalik, ix-xitan jiġi jisraqulek. Jekk hux barkiet, jiġi jisraqhomlok. Jekk hux fejqan, jiġi jisraqhomlok. Jekk ix il-paċi tiegħek jiġi jisraqilek. Jekk ix il-ferħ tiegħek jiġi jisraqilek. Jekk intix il-fatt li intix darba ġejt meħlus mid-droga u xitan reġa' ġi fesfislek u jdendilek it-sunnarreja quddiemek u reġa' jbellalek id-droga. Xi darba inti ġejt mfejjaq u wara ftit il-marda reġa' ġiet. Xi darba kont meħlus u dik il-vizzju reġa' ġi. U l-mulej llum qed jgħidlek qum poplu, qum ibni, qum binti. Għax is-saltna ta' smewjiet inti toħodha bil-forza. Tittaħtafa bil-forza. Għaliex inti msejjaħ biex tkun violenti mhux fiżiku, violenti spiritwali, u taħtaf dak li x-xitan ġi jisraqlek. Taħtaf dak li x-xitan ġi jisraqlek. Din il-ġimgħa il-mulej kellimna ħafna fuq di. Jina fil-kombinazzjoniet ma nemminx, imma ħan nirrekontalkom forsi naf li Ġesu smajtu imma ħan nirrekontal dawk kollha tisegwu fuq YouTube. Nhar it-tnejn li għadda kelli ħolma ċarissima. Fejn fil-ħolma jiena rajtni quddiem montanja kbira, letteralment, rajtni quddiem montanja kbira u smajt il-mulej jgħidli fil-ħolma li l-ewwel kelma kienet fl-ispirtu tiegħi fil-ħolma, fejn il-mulej qal li titlobx, iqaf itlob. U t-tieni smajt il-weħen tal-mulej jgħidli mod audibly fil-ħolma fejn il-mulej qal li faħħarni u tara l-muntanja ddub quddiemek. Eżaż aħwa. Meta jiena u inti nkunu tlabna l-affarijiet biex jiseħħu fil-ħajja tagħna, il-mulej jgħidilna biex nitolbu. Il-mulej jgħidilna biex nemmnu li dak li tlabna nirċevuh li jew irċevejni ħtiġa, anzi, skont Mark kapitlu 11. Li dak li inti titlob bil-fidi temmen li diġà rċevejtu li huwa dak tiegħek diġà. Però naf li ħafna minnkom tlabtu, emmintu li rċevejtu u għadkom ma rajtux. Issa naf li hemm il-mixja tal-fidi. Imma waħda mill-battalja tal-fidi hija t-tifħir. U ħafna mill-Kristjani dal-element ta' tifħir quddiem il-mulej li tfaħħar il-mulej quddiem l-edewwa tiegħek huwa element li ħafna Kristjani jinsewh. Li jitolbu ħafna mill-Kristjani ma jinsewx. Li jemnu ħafna Kristjani oħra wkoll ma jinsewx. Imma li jfaħħru jinsew. Jfaħħru jinsew. Għax meta inti jemmint li tlabt u rċevejt, inti suppost issa tidħol fil-pożizzjoni, tidħol fir-realm fejn inti issa dak li tlabt u mint li rċevejt issa sar tiegħek, allura tibda tfaħħru. Qed tifhmuha. Però di mhix xi ħaġa każwali, mhix xi ħaġa li tagħmilha b'mod kif jgħidula passiva. Aħna msejħin biex nkunu Kristjani attivi u aggressivi. Isimgħu niżew, mhux aggressiv mal-mara jew aggressiv mal-raġel, laqas aggressiv mat-tfal jew mal-pastor jew maħutek, aggressiv mal-għadu. Aggressiv mal-għadu. Amen. Ftakar li l-battalja tagħna mhijiex battalja mal-ġisem, mad-dem u l-laħam. Il-battalja hija spiritwali.
Il-problemi li għandek fi żwieġ miex il-mara u r-raġel, hemm li kieku għajnejna verament jinfetħu eżis aħwa, kieku l-battalja titbaddel tiegħek drastikament overnight. Kieku jiena u inti għajnejja jinfetħu spiritualment u tara xed jakkislek ġismek, kieku l-battalja tiegħek tinbidel overnight. F'ħakkatajn. Li kieku inti tara għaliex ċertu affarijiet isiru f'ħajtek u jiġu kontra tiegħek u inti għajnek jinfetħulek, kieku l-battalja tiegħek kif tagħmilha tinbidel strateġikament overnight. F'ħakkatajn. Alleluja. Kulħadd jgħid warajja. Jiena nieħu naħtaf bil-forza is-saltna ta' smewwiet. Għax dak li Alla għandu għalija, dak li hu diġà wed li huwa tiegħi, jiena naħtfu minn taħt idej ix-xitan li qed jipprova jisraquli, naħtfu bil-vjolenza bil-qawwa tal-Alla fis-sem Ġesu Kristu. Dik il-kelma fejn aħna nużaw is-salta ta' żmewwiet meħuda bil-forza hija l-kelma li bil-Grik tfisser li toħħodha isek ġiet dulluvju. Isu dulluvju ġib daqqa waħda. Tfisser ukoll li inti m'intix qed tkun sela u lem fi ħsibijiet. Imma tkun kif jgħidu bl-Ingliż resolute, tkun stabbli, tkun puntwali. Inti tkun b'mentalità li inti tuħu over. Eżiż aħna bħala Kristjani, ftakar number one ħajdu kombinazzjoni. Il-kombinazzjoni fis-salta ma jeżistux. Nall-erba li għaddew, it-tifla tiegħi Roberta pritkat fuq is-saltna Talla. Dakinhar jiena kont qed nipprepara dal-messaġġ f'moħħi fuq is-saltna Talla. Minħabba l-messaġġ li tagħni nhar it-tnejn il-mulej. 50 snin ilu kont għadni l-Amerika, kont għandu kun meta kien fil-1999 u fil-2000, kont waħda fil-kamra ħdej il-mulej, kont qed nitlob u ġejt qult qajt ma' Salmi f'34 vers 1. Fejn tgħid bl-Ingliż, bless the Lord, I will bless the Lord at all times and his praise shall continue be in my mouth. Li nambirek il-mulej kontinwament u t-tifħir tiegħu huwa kompletament u kontinwament fuq fommi. U meta tiftakar meta qrajtu dak madwar qed ngħid issa iktar minn 20 sen ilu, jew xi 20 sen ilu. Niftakar il-mulej kien qal li dal-kelma, kien qal li ċaru tonda, qal li jibni permezz din l-iskrittura inti tirbaħ fil-ħajja tiegħek. It-tifħir. It-tifħir jagħmel xi ħaġa li l-ladu jorbtu. Taf li l-Bibja tgħidlek li l-tifħir tiegħek jorbot il-ladu? Taf li l-Bibja tgħidlek li t-tifħir tiegħek tal-mulej iġib konfużjoni fil-kamp tal-ladu? Kont taf għandi? Taf li inti ħafna minnkom ma sibux problema titolbu, ma sibux problema temnu, imma għandkom challenge tfaħru lill-Alla? Għax jaf id-demonju x'qawwa fiha meta inti tqum u tibda tfaħħar il-mulej ta' xi ħaġa li għadek ma rajtx. Ftakar fis-sema m'hemmx talbta. X'ħadd itolbu lill-Alla? Fejjaqni minn xiex. Għandi bżonn ta' x'għandi bżonn. Ftakar xejdin għal-mulej. Tiġi saltnatek u jkun li titin kif fis-semek ukoll kif fuq din l-aħrek ukoll kif huma fis-smewwiet. Jiġifieri l-mulej aħna taf li aħna msejħin inkunu poplu ta' tifħir. Hekk il-mulej jgħidilna li l-mulej sejħinna biex aħna nkunu poplu ta' tifħir. Imma ħafna spiċċaw poplu ta' tgergir. Halleluja. Meta inti tifhem dan il-kunċett, kulħadd jgħid jiena parti minn saltna. Jiena sultan u msejjaħ biex insaltan. Bil-qawwa talla fuq is-saltna ta' dlamijiet. Halleluja. Meta jiena u inti nifhmu l-kunċett saltna u nsaltnu, is-sultan issa tifhmunix ħażin ma jitlobx. Is-sultan jaħtaf.
Is-sultan jiddomina. Inti sultan jew sultana. Mużbiba tal-veri. Is-sultan fis-sens ma jitlobx fis-sens għaliex is-sultan hekk huwa msejħ biex jagħmel sultan. Bl-Ingliż to conquer. Li jiddomina bil-qawwa. Ftakar min isaltan bid-dritt fuq dak li huwa diġà tiegħu. Jekk inti issaltan fuq xi ħaġa li mixtieqa inti tiġi ħallil. Dak huwa d-demonju. Id-demonju tisaltan fid-dinja bħalissa li mixtiequ. Taf id-dinja huwa tiegħek u tiegħi? Taf li Bibja tgħidlek li Alla tal-id-dinja lili u lilek mhux lid-demonju? Taf li Bibja tgħidlek fis-Salm 116 tgħidlek jew 115 insomma osra tista' taqrahom id-nej. Fejn tgħidlek li smewwiet huma smewwiet tal-mulej imma l-art u ta' lilu li til-bniedem. Taf li din l-art dak kollu li tiġi misruq li minn ġin id-dinja tiġi misruq lilek. U għalhekk inti imsejjaħ biex issaltan fuq din l-art billi ġġib is-saltna ta' smewwiet fuq din l-art. B'emilek, bi kliemek, bil-fidi tiegħek. Dak jiena u inti msellni. Għalhekk inti l-Bibja tgħidlek and the righteous take it by force. Jiġifieri n-nies ġusti, n-nies talla, is-saltna mhux jgħidu ismak jogħġbok ħanejlek xitan, jekk jogħġbok jekk ma jimpurtax, importa tiċċaqlaq ftit. Jew nkella jkun hemm xi waħda posseduta bid-demonju u jgħidlek jekk jogħġbok Mr. Devil hi. Jimporta please toħroġ naqra. Meta aħna nitolbu kontra l-mart, inti ma tagħmel qatt question mark. Tagħmel dejjem exclamation mark. It is done. It is so tiġà. Meta inti tkeċċi x-xjaten, inti qatt ma tikkwestjonja, laqqas tagħmel xi konverzazzjoni. Tifhmu inti msejjaħ biex tiddomina fuq dik id-demonju, fuq id-demon tiddomina għalhekk Ġesu ma jgħidilhomx morru u għodu jitolbu lil-foqra, għodu jitolbu biex il-morda jfiqu xi darba. Jgħidulhom morru fejqu. Ġilu notajtu? Morru, fismi fejqu l-morda. Mhux jitolbu xi darba jfiqu. Fismi iddominaw bil-fejqan tas-saltna fuq il-mart tas-saltna tad-demonju. Għalhekk jiena u inti msejħin biex naħtfu bil-forza is-saltna ta' smewwiet. Ħanejdukom aħwa, kemm minnkom rajtu din is-sensiela tal-film ta' Ġesu li ħarġet? The Chosen. The Chosen. L-aħħar serja, l-aħħar film kien Ġesu qed ifejjaq ruxma ta' nies, rajtuha? U tatni stampa aktar ċara tal-Bibja. Fejn Ġesu kontinwament qiegħed jirċievi nies, ringira ta' nies u sa filgħaxija għadu tifejjaq in-nies. U d-disċipli qed jargumentaw minn ħajkun l-ikbar. Tipika tal-Kristjani. Sewwa, mela Ġesu qed jiġi fil-ġisem maħlub għax kontinwament qed ifejjaq. U d-disċipli qed jargumentaw minn ħajkun l-ikbar fis-saltna. U t-tik stampa. Għaliex? Għax Ġesu jgħidlek li s-saltna ta' smewwiet bdiet fuq din l-art ġiet introdotta minn Ġwan il-Battista. Ġiet introdotta. Ġesu ġaba u bdiet titwettaq. Imma naraw li sew minn Ġwan il-Battista il-qudiem naraw turrun ta' nies jiffollaw biex jidħlu fis-saltna ta' smewwiet. Eżess aħwa, tisnejdikom xi ħaġa jien. U xed minnkom ħadajdu li l-istess ħaġa. Jiena minn xed nlaħħaq ma' xogħol. Jekk hawn xi pastor li forsi jiġi jgħid li ma tantx għandi xogħol, ngħidlek hi ejja part-time magħna. Jew full-time. Għax jien minn xed nlaħħaq ma' xogħol. U bħalma qal Ġesu li x-xogħol huwa ħafna, il-ħaddiem huma ftit. Hemm tant xogħol li jsir u bħalissa nemmen jiena li aħna qegħdin fil-bidu ta' revival.
Nemmen li River of Love huwa fil-bidu ta' revival. Kull jum iċemplu li nies jibatu li SMS, mhux segretarja waħda għandi jew bżonn jew tnej. Għax min jagħmel jikteb itri, emails, SMS. Is-saltna ta' smewit qed tiġi maħtufa bil-vjolenza. Hawn nies, isimgħu titqgħodux tisimgħu il-qattaċ wieċ joqogħdu jargumentaw fuq Facebook għax m'għandhom xi ħaġa aħjar fil-ħajja tagħhom biex jimluha. Għax believe it or not dak ma jirrepreżentawx il-massa jridu lil Ġesu. Ħafna jridu lil Kristu. Halleluja, ħafna jridu l-qawwa tal-mulej. Halleluja. ħafna jridu irrid nfiq, irrid nħeles, irrid nimtela bl-Ispirtu Santu, irrid insir naf iktar. Is-saltna ta' smewwiet qed tiġi invaduta, qed tiġi meħuda bil-forza u ħafna irġiel u nisa b'mod violenti qed jaħtfuha. Halleluja. Glorja l-mulej. Ħafna. Aħna jina u inti maħniġ imsejħin biex nkunu sweet mal-għadu. Grazzi mulej. Glorja l-mulej. L-iskrittura fil-ktib ta' Mikaja, kapitlu 1, vers 4, membżon tarawa, tistan raħħilkom jek tarawa. Tajdilkom il-montani jidubu taħtu u l-wedin jinferqu. Eża saħwa, waħda jina u inti bil-modi jina u inti naħt fus-saltna, hija li meta nitolbu, aħna nibdew nfaħru. L-Ispirtu tal-mulej nhar it-tlieta għandekun kien jew tlieta jew l-erba'. Għalli when you praise God, għax ħafna li l-Ispirtu Santu jkellimni bl-Amerikan. Għalli when you praise God, you're setting ambush to the enemy. Il-mulej fl-Iskrittura għallimna li meta aħna nfaħru lill-mulej, dak li inti tlabt jiġi magnifikat, ippuxjat, jonkella il-lonċjat bit-tifħir. Bit-tifħir. U ħanilkom aħwa, il-kelma montanja fil-Bibja, believe it or not, tfisser saltna. Tfisser gvernijiet. Li kieku l-poplu talla jaqbad dal-kunċett, għada s-sir ta' Kristu Malta għawdex. U jena u fil-Isjen u erboħra nkunu fil-gabinet immexxu pajjiżna. Tibżax kollha npoġġukom kollha f'dipartimenti kollha differenti. Alleluja. Għax il-mulejt jgħid f'dan iż-żmien, tiftakar ftit ilu il-mulej kien tana kelma profetika fuq li aħna tħallna fis-staġun tal-iljun? Tiftakru? Tam xi darba rajtu xi iljun jingħaj. Dak xi pussiket jagħmilha. L-iljun jiftaħ ħalqu, jgħajjat u jwerwer li dewwa. U aħna ftit xhur ilu kemm ilu, ma nafx kien f'Jannar, meta kien? F'Jannar, frar, għademmek il-profezija qiegħda fuq il-YouTube. Tħallna fl-istaġun tal-iljun, u l-mulej fakkarni l-lum raġa, għantom bħalissa qegħdin fl-istaġun tal-iljun. L-istaġun tal-iljun. U aħna meta qed nippreparaw ruħna biex jiġi l-iljun ta' tribu ta' Ġuda. Għalhekk qed ngħidilkom aħwa, jalla il-bulletom grazzja biex taqbdu dal-messaġġ. Millum il-qudiem aqbdu l-kunċett tas-saltna, li s-saltna tiġi avvanzata u l-edewa jdubu qudiemkom, once li tlabt ibda faħħar lil-mulej. Ibda faħħar lil-mulej. Iktar ma tfaħħar lil-mulej, iktar tavvanza il-missjoni talla fuq din l-art. Faħħar lil-mulej. Bħal ma jgħid bl-Ingliż, as you praise him, you're setting ambush against the enemy. Halleluja, glorja lil-mulej. Fil-ktib ta' Kronika kapitlu 2, hemm storja verament sabiħa immens. Fil-ktib ta' Kronika kapitlu 2 kien hemm Ġosafat li ġiet żewġ armati kbar kontra tiegħu Ġosafat li kien wieħed mir-re tal-poplu Talla. Kien ir-re ta' Ġuda. U meta ra daw l-armati kbar ġejjin kontra tiegħu, il-Bibja tgħidlek li Ġosafat grazzi mulej beża. U nota u realizza li dak li kien ġej kontra tiegħu
ma kienx kbir biżejjed biex jiffaċċjaha. Dil-ġimgħa kelli frażi fl-ispirtu tiegħi u poġġejtha fuq il-paġna tal-Facebook tiegħi u għedt hekk. Meta jibda l-impossibbli tiegħek, jibda il-possibbli tal-Alla. Meta jibda l-impossibbli tiegħek, hemmhekk jibda il-possibbli tal-Alla. Halleluja. Grazzi Ġesu. U l-Bibja tgħidlek u Ġosafat talab. U qal il-poplu tal-Alla ejn itolbu janfittxu lil-mulej għax dak li hemm qudiemna huwa akbar wisq minna u ma nifilħux għalih waħedna. U l-mulej tkellem minn fom wieħed mill-profeti u qallu din il-battalja mhix tagħkom. Din il-battalja mhix tagħkom. Intom kull ma tkom tagħmlu jadi. Relax u ibatu il-kantanti qudiem. U dawk li kantaw, dak li faħru l-mulej, ftakar li aħna mhux kantanti, suppost aħna praisers and worshippers. Okay, not singers. Issa if you're a singer, that will help. Especially if you're going to be on the praise and worship team. Imma m'hemm bżonn tkun singer biex inti tkanta lil-mulej, jew tfaħħal lil-mulej. Ħanilkom aħwa, xogħod minnkom intom ilkom tiġġieldu lil-mara lil-raġel, tiġġielet mal-boss, tiġġielet ma' kull min toħod iqaf. Fejn għandek bżonn tindema inti indem. U l-mulej jgħidlek, ibda faħħarni. U du l-muntanja li hemm qudiemek tara ddub qudiemek. Meta l-mulej qal il-Ġosafat, qalu din mhux il-battalja tiegħek, Ġosafat sama mill-mulej talab u l-mulej qallu ibad issa il-dawk li faħruni. Il-assassin jdoqqu trombi jifaħruni qudiemek u taraw li l-armati kollha li ġejjin kontra tagħkom li huwa ħafna kbar minnkom jisfaċċaw fix-xejn. Ġoswe, fi ktieb ta' Ġoswe, kapitlu 6, Ġoswe Alla qal lil Ġoswe qallu biex imorru jaħtfu lil Ġeriko. Ġeriko kienet belt mimlija ħażen. Dawn kienu pajjiżi li għal dawk li forsi tiġa semmejtilkom il-wien li għadda forsi intom konta taħsbu ma tafux għaliex Alla kien joqtol daqshekk nies fit-Testament tal-Qadim. Li kieku m'għandniex il-Ġesu Kristu għadu joqtol sallum il-ġurnata. Ftakar li Ġesu Kristu miet biex ma noqtolx lilna. Sewwa immisimgħuni. Dawn kienu pajjiżi u popli li bħalma tilkom il-weekend li għadda kienu jissagrifikaw il-ulidhom fin-nar. Ħajjin kienu juħdu lil-ulidhom bħal Sodom u Gomorra jaqbu t-tifla tagħhom jew t-tifel tagħhom u l-lista raħal l-irġiel u n-nisa kollha f'daqqa jagħmlu stess magħhom da. Immaġina kieku int għandek tifel ta' 10 snin u l-irġiel kollha tan-naħa ir-raħal jiġu u jagħmlu u jirrejpjaw t-tifel xi ħaġa hekk sabiħa. X'ma jqrid Alla? Nirringrazzja lil Alla ma ħallix traba waħda minnha. Il-Bibja tgħidli ma għaliex qed titkellem hekk. Il-Bibja tgħidlek il-bniedem ġust jifhem il-ġustizzja tal-Alla. Kulħadd irid jisma' bil-kelm l-imħabba tal-Alla. Ma jekk inti għandek l-ispirtu tal-Alla tifhem il-ġustizzja tal-Alla wkoll. Halleluja. Halleluja. Imma apparti minn hekk, il-Bibja il-mulej qal lil Ġoswe qallu ma rridkom tgħidu xejn. Dik kienet tkun diffiċli ħafna l-Maltin. Għamlu 7 ijiem imxu madwar il-belt mingħajr ma tgħidu kelma. Kull ma għandkom tagħmlu timxu, iddoqqu trombi darba, tmorru lura jdarkom. Għamlu hekk għal 6 ijiem, fis-7 jum għamlu hekk imma darba duru madwar Ġeriko 7 darbi. U fis-7 darba kulħadd jgħajja tajta kbira. Halleluja u taraw il-ħitan, is-swar u daw il-muntanji jaqgħu qudiemkom. F'daw l-istejjer sew ta' Ġeħożafat u sew ta' Ġeriko, it-tnejn naraw li r-rebħa intrebħet il-breakthrough ġi permezz tat-tifħir. Ħafna minna aħna bħala Kristjani qed ngħixu fi staġun tad-dinja li ħafna qed jitolbu, ħafna qed iżumu. U hemm il-mulej qisu li qed jgħid fl-ispirtu tiegħi inħossu qisu qed jgħid irrid naċċellera dak li rrid nagħmel.
issa ibdew faħruni kemm tifirħu. Ibdew faħruni kemm tifirħu. Ibdew faħruni jollu l-ismu faħruni, faħruni, faħruni. U taraw il-muntanji idumu qudiemkom. Jekk huwiex gvern korrott jaqa'. U mhux korrott ieħor, u nies Alla. Jekk huwa business, jekk huwa boss korrott, jekk huwa persuna politika korrotta, jaqgħu. U kollha bħalma naraw jaqgħu, ħadd komplu taraw jaqgħu. Għax il-kalma tal-mulej tiġi mwettqa. U dik kienet profezija u diġà saret imwettqa. Inti kompli faħħar il-mulej. Inti kompli faħħar il-mulej. And make sure that you are found on the right side of history. Some people need to hear that. Make sure that you are found on the right side of history. Hallelujah. Grazie mulej. Meta jina winti narfu li xi Ġesu ġi biex joħdilna jatina lura dak li x-xitan ser ilna, jina winti ridu nqumu u naħtfu lura dak li x-xitan prova joħu minna. Bħal mettilkom, xuħut minnkom. Dil-ġimgħa bħal mettilkom it-tifel tiegħi kien ilu kważi 3 ġimgħat buġġieħ. It-tobba ma jafux, assolutament ma jafux x'għandu. Il-medical checks kollha jidhru perfetti. Nhar it-tnejn li għadda, meta l-mulej qalli faħħarni biss. Illum qed nirringrazzjaw il-Alla li wara 3 ġimgħat u wara l-mulej tani dik il-kelma. Grazzi mulej, illum it-tifel tiegħi huwa mfejjeq. Halleluja. Taf x'għamilna dil-ġimgħa biss? Taf x'għamilt dil-ġimgħa biss? Nfaħħar Alla. Ġimgħa 7 ijiem nfaħħar Alla. Tgħid li qatt ma faħħartu qabel, Lemma dil-ġimgħa kien accentuated. It was the focus. Is praise God. The focus was praising God. Meta inti għandek montanja qudiemek u din montanja ma tistax għal xi raġuni ma tistax inqala, mela issa wasalt fejn tibda tfaħħal Alla biss. Tfaħħal. Għax issa tlabtu, Alla semak. U l-fatt li jiena u inti ħanejdilkom aħwa, the victory of faith is found in praising God. Dick, you need to write it down and make it a quote. That's from heaven right now. The victory of faith is found in praising God. Il-vittorja tal-fidi tinstab fit-tifħir lil-mulej. Xut minnkom intom wasaltu fil-qiegħ. Għajjejtu titolbu. Għajjejt tistenna. Tittara il-miraklu tiegħek jiġi aċċellerat, ibda faħħar il-mulej bħal wieħed qisek iblaħ. Ħalli meta jgħidu dak int qisek iblaħ, ikollhom almenu raġun. Halleluja. Grazzi Ġesu! Halleluja! Grazzi Ġesu. Meta jiena u inti naqbdu bivjolenza spiritwali, naħtfu s-saltna, naħtfu dak li watana, dak li x-xitan ġie saqilna naħtfuh. Naħtfuh b'dik li jgħidula bl-Ingliż in divine and holy indignation. Divine and holy indignation. Niftakar storja li kemm il-darba tilkom meta kiena waħda oħt u kienet qed tinħeles, kienet kellha d-demoni fiha. U niftakar dak il-ħin jiena dak inhar kont għaddej ma kontx nħossna tajjeb sewwa, ma kontx nħossna tajjeb. Ma niftakar il-mulej kien kellimni kelma fl-ispirtu tiegħi li qalli biex ma nannuqax nollid nup imma nollid dem ta' Kristu dak il-ħin. U dak il-ħin jiena qomt bin-dinja, ma nafx jgħidu l-indignation bil-Malti, imma with holy indignation inside of me. U brabja qaddisa, mhux għall-persuna, għad-demonju. Eżis aħwa li kieku ħanilkom kelma rġiel, li kieku rabja li inti tqabdek il-mara tiegħek tużaħħa kontra d-demonju, għada jkollkom żwieġ made in heaven. If women li kieku rabja tiegħek tużaħħa kontra d-demonju minn flok tużaħħa kontra żewġek, għada inti kollok raġel qaddis, jibda jiflowtja. Ikollkom żwieġ tal-ġenna. Għadnedilkom, bis-set għadnedilkom. Għax l-għadu ġi kontra tiegħek. U jiena u inti ħafna drabi mpaxxuh. Aqbad is-saltna talla fidejk.
id-drittijiet, il-patt li Alla għandu miegħek u tak fi Kristu. Ibda faħħal lil mulej, indirizza worbot l-ispiriti li qed jiġu kontra dik is-sitwazzjoni, minflok qed tinsiex li inti il-vittorjus, inti diġà l-infejja, inti diġà il-b'saħħtek, inti diġà l-imbierek, inti mhux qed tipprova xi ħaġa li mixtijak, inti diġà qed taħtaf xi ħaġa li diġà hija hija tiegħek għax ix-xitan qed jisrajjelek. Għalhekk huwa ħallil. Ix-xitan tipprova jisraqlek dak li huwa diġà tiegħek. Halleluja aħwa. Grazzi Ġesu. Mela ftit ieħor hekk ħanamlu. Id-demonju ġi kontra tiegħek, id-demonju ġi kontra żwieġ tiegħek, id-demonju ġi kontra tiegħek forsi reġa' jbellalek il-ħajja tad-droga. Kemm rajt aħwa? Issa hawnhekk taf kemm naraw mirakli ta' nies jinħelsu mid-droga tal-bliħ. Bista ngħidilkom tal-bliħ kemm rajna nies jinħelsu mid-drogi. Imma nitnikket meta xi ħadd naraħ jerġa' lura jaqa' l-istess ħmieġ li l-mulej jkun ħelsu minnu. Ja ħasra, imma tibżax f'isem Ġesu Kristu daw kollha li waqgħu kollha jerġgħu lura f'isem il-mulej. F'isem Ġesu Kristu. Kollha jerġgħu lura. Meta jekk kelli ngħidilkom storja, ħanilkom storja malaj. Infakkarkom li l-istess spiritu tal-mulej li qajjem minn Ġesu mill-imwiet jamar fik. L-istess qawwa li redet is-sisin tal-infern tammar fik, Rumani 8:11. Darba kien hemm tifla żgħira, praise and worship team, would you please come? Darba kien hemm tifla żgħira. U di kienet qed jaqbdu magħha xi żewġ tfal kuġini naqra kbar minnha. U di kellha kelb żgħir, ma tantx kien ħelu l-kelb, kien ikraħ, ma kienet tħobbu dal-kelb. U kienet tilabbih dan il-kelb. U dawn iż-żewġ kuġini naqra kbar minnha bdew jinkuha u bdew ħadula l-kelb. U di marret fuq il-mami, mami, ħaduli l-kelb, please jgħidilhom. U daw iktar bdew jitmejlu biha il-kuġini tagħha, iktar bdew jitmejlu biha u jiżżufjattaw biha u miskina bdew jinkuha. U bdew iktar tintinket. F'daqqa waħda di għamet brabja ġovija, b'indinjazzjoni, ma nafx jekk idur tgħidilix hekk indinjazzjoni, indignation. A whole indignation. Qabdet dal-kelb. Qabdet lilhom. Allura ġiblaw dak il-kelb huwa tiegħi. Hekk int trid tagħmel għall-fejqan tiegħek. Hekk int trid tagħmel jekk ix-xitan ġie saraqlek flusek. Hekk inti trid tagħmel jekk ix-xitan ġie jisraqlek il-wulidek. Għax inti u d-dar tiegħek taqdu lill-mulej. Halleluja. Grazzi Ġesu. Grazzi mulej qaddis. Illum mina u inti ħanpoġġu nażba qudiem l-għadu. Ħanorbtu lill-għadu bit-tifħir tagħna. Morru fis-Salmi 150 malaj. Illum ngħidilkom kunu determinati, kunu resolut. Il-mulej jgħid jien għax jien il-mulej jien ma nitbiddilx jgħid fil-ktib ta' Malakija kapitolu 3 vers 6. Għax jien il-mulej jien ma nitbiddilx. Darba kien hemm familja u bdew jisimgħu messaġġ simili ta' dan. U dil-kopja ġiet mal-pastor għallu t-tifel tiegħi. Meta twilet it-tifel tiegħi iddedikajtu lill-mulej. U l-mulej ilu jiġri u jarajh snin twal. Għax it-tfal tiegħi, it-tifel tiegħi inqabad fid-droga, inqabad fil-ħajja ħażina u għajjejt nitlob. Imma llum smajda l-messaġġ għalklu pastor. Għalklu aqbel miegħi fit-talb, ħanagħmel dak li tgħidli inti. Ħammur naħtaf il-ħibni minn taħtit il-mulej. Aqbel miegħi. U talbu talba ta' qbil ħadu awtorità fuq kull skema, fuq kull spiritu li qed jaħdem waraha. U talbu lill-mulej iżuru u jġib il-biża' Alla fuq. U li jekk imiss xi droga tqalla u d-dardru jibda r-remetti. Ftit jiem wara, it-tifel tagħhom jiġi lura d-dar. U jgħidilhom ma nafx ġara li b'daqqa waħda bdejt nieħu droga.
U bdejt nirremetti ma stajx nissapporti aktar. Irrid nimxi, irrid naqdi lil-mulej. X'għandi nagħmel? Grazzi mulej. Grazzi mulej. Storja oħra kien hemm tifel fil-kongregazzjoni bħal di u sema dal-messaġġ tifel żgħir. U ġi fuq il-pastor għallu pastor. Għallu vera ma, għallu jekk nitlob jisir, u jekk nagħmel dak li qed inti vera jisir. Għallu għaxin il-mami u daddy tiegħi isseparaw. Għallu u nimmissja daddy. Xi daddy tiegħi kien jiġi u kien jilgħab miegħi wara l-iskola, nkunu qegħdin nilagħbu flimkien. Illum ma nistax nilgħab iktar mad-daddy. Għallu pastor, ħanitlob biex id-daddy tiegħi u l-mami tiegħi jerġgħu jiġu lura. Il-pastor talab miegħu dak it-tifel. Ftit ġimgħat wara, il-pastor jisma' testimonjanza. Dawk it-tnejn reġgħu naqdu. Ħajdilkom storja li ġrat lili. Ftit ilu li kieku tafu, li kieku tarfu kollha kemm inkom u dawk li minnhom x'idinaw. Kemm importanti li tkunu minn familja, parti minn familja spirituali. Kemm importanti tkunu parti minn xirka. U kieku tifmu jaħassa xed titilfu dawk li intom minnhomx tobdu lil Alla f'din il-ħaġa. Għaliex qed ngħidha di? Għax meta inti tajja tiġġieled għandek il-ħadd ieħor jiġġieled għalik. Meta tkun waħdek, battalja waħdek tagħmilha. Il-ftit xhur ilu missier il-mara tiegħi li huwa il-papa tiegħi tar-rispett u jħobbni daqs ibnu kienet imut. It-tobba lill-marti għallu bdew jippreparawha għall-funeral. Dil-ġimgħa laqt minin. It-tobba għallu ħajmut. Prepara l-funeral. Meta mara tiegħi kienet imkisra, ovvja, u qed nitolbu. Ma niftakar indignation ġo fina għamel. U għedna le, we're gonna get this back in Jesus' name. Naf li kulħadd irid imut, imma jmut meta il-mulej sejjaħlek. Mhux għax ġiex jimarda u fardu fuqek u ħadlek ħajtek mingħajr ma kont ippreparat. U omna, u minnkom, grazzi għalikom li ġilittu maħna, kienu erba fil-kamra tiegħu bil-Covid. 3 mietu. U baqa ħaj. Dil-ġimgħa mar għand il-professur. Għax meta kif ħareġ mill-ward u mar jiċċekkja kif inhu, il-professur taf x'qallu kif ħareġ mill-ward. Qallu inti kif għadek ħaj. Qallu aħjar tmur tagħmel qudies oħra da. Qallu għax int nofs il-pulmun għandek qed jaħdem. Il-ġimgħa mar jagħmel check-up. Il-professur reġa' ċessa. Qallu ġew. Qallu ma nasibx tifhimta. Qallu taf li għandek il-pulmun perfett.
فخر المولاي قدم المونتانيا ديالك مرهطف داك المولاي عنده عليك لا تتخليش تشدلوش الشيطان تشدلوش الديمونيو اوبنم اتجلد مش لمرتك ولا لزوجك يا ولا لاختك يا ولا الباستر مر اتجلد كونترولادو اخطف له من ايديه داك اللي يريد يعطلك هللويا with one accord, every praise, every praise. Sing hallelujah to our God. It's to our God. Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Grazie Gesù. Alleluia, ringraziak mulej. Mulej grazzi. Illum bil-forza, bil-violenza spirituali mulej. Naħtfu dak li wadana mulej. Fizem Ġesu Kristu. Dawk l-aħwa mulej li tbedu minnek. Semmu bisimhom aħwa, semmuhom bisimhom. Naħtfuhom mulej, naħtfuhom. Taħt bidej l-għadu Fizem Ġesu Kristu naħfu l-Malta u Għawdex għal-mulej inkisru kull pjan tal-għadu inkisru kull skema tad-demonju Halleluja with one accord, every praise is to our God, to our God.
جيسس مولاي قديس نطلب مولاي نقبل ما داك هي اللي يقف فوق اليوتيوب فيسبوك بحالسا تلفزيوني ما ديك المرة اللي عندنا داك الطفل ما يفلحش ديك الفاميليا اللي عندنا ديك الطفلة في الصدة تالمارت جوا الاسبتال نقبل معهم ونخطفوا مولاي قديس لداك الطفل فيه ديك الطفلة فيه استاذ مولاي ينكسروا كل بيان تلادوا فوق داك الزوجيات مولاي نروش قدام تا جيسو كريستو فوقهم مولاي ادفع اسبرتو قديس تياك فوق بايزنا ادفع البيزا تياك فوق البريم مينسترو البريزيدنت المينستري كلها تالبرلمنت ادفع البيزا تياك مولاي نريدو مالتا لورا لي جيسو نريدو مالتا لورا لي جيسو تنكشف مولاي الكورروزيوني وداو كل اللي تجيبوا الخميش يتجرفوا وياو في اسم جيسو كريستو in Jesus name in Jesus name hallelujah grazie مولاي Malta ياتيك مولاي الرنيا انت مولاي الرنيا انت مولاي هللويا جيسس الليلة ياك انت اللي يعطيها الليلة تستخطف بالفيدي السالفاتيوني تاع روحك مغفرة ذنوبك هلسين من شي ادكشن فيقان من شي مرضى تستخطف الليلة بالفيدي وبالقوة وبالبزة عشان لو عمياك ياك انت الليلة تشئ تعطي حياتك الكريستوس لأول ضربة ياك شغات منكم الليلة يا الباسترين نشئ نعمل ديديكاسيوني جديدة من البدو مع المولاي ياك او شغات يا الباسترين عند بزون نخلص هذا كل حال مكره هذا كل اوبراسيون ديموني اتكاوني الليلة تستدن هلس ياك انت الليلة لأول ضربة يا الباستر نشئ نتولد من جديد ونبدأ حياة جديدة فيرا مع كريستو ده كل اللي انتم تشتقوا تعملوا دي الطلبة لديكم السستس هللويا لديكم السستس حياة فيرا جنوينة مع المولاي ولديك فين انت ولديك السستس ياك انت اللي فوق يوتيوب او الليلة فوق فيسبوك او تلفزيوني وتايل سمايدن الكلمة دي الكلمة كانت عليا I'm fighting with you and I'm fighting for you احنا نتجلدوا عليكم في اسم يسوع كريستو اصل لادو تياك موش البني لادو تياك هو الديمونيو والديمونيو اتلف ما هو قديه بكون اما الليلة كنت تشتات حياتك الجسو الدول لي جسو فين انتي شخات بخلصة تيرا دا المساج واتهو دروغة القوة المولاي تنزل فوقك الساستيس ويرادك للسبيرتو سانتو وتقبضك دروغة وتنخلص منها وترميها شخات لي انت بخلصة يات البوت من مرتك يات من بوت من وليدك ومليار روحك المرة تياك تتشتاك تيلك المولاي المرة تياك تتشتاك لورا يات المولاي مور مملتا وفتش لاينونا يات المولاي فتش لاينونا ياك انت تتجي هناك باش نينوك بالقلب كله احنا نريد نراو زوجية مسخة في كريستو هللويا ما الاول قبل ما تدل المرأة تدل المولاي عشان كلا كلش تمبورانيو قبل ما تدل زوجك تدل المولاي ياك انت اللي تشتاق حياتك كريستو الجسو ايدي طلبة ورايا من قلبك ياك انت يولي تديك اللي هناك قولي ايدي طلبة ورايا من قلبك استاذ مس قديس grazie ta Gesù grazie ta المحبة كبيرة تيا grazie للي كلمتني واللي انت تجيلت عليا مش لعده ما يربحنيش جسو انت اللي مت عليا فوق الصليب واللي permess الموت والقوم تياك انت نزعت البرنشيباتي انت كسرت الحكمة دايابوليتشي احتفني مولاي اكينو كل كيف نخطف الحياة دي بتومين بالفيد في قلبي وبالاستقرية فوق فمي جسوية في حياتي يسستس
poġġi fuq tron ta' ħajti, salvani, aħlisni, fejjaqni, dal-mart li qed jakkisni, dal-uġieħ li qed iweġġali ġismi, jitkisser bil-qawwa ta' Ġesu Kristu issa stess. Din l-addiction li qed tikolli ħajti titkisser u tiġġarraf minn fuq issa stess. Naħtaf dak kollu li inta għandek għalija mulej, naħtaf il-barkiet li x-xitan irid jisraqli, naħtaf il-fejqan li x-xitan irid jisraqli, naħtafhom bil-qawwa ta' Ġesu Kristu bil-fidi. U nirċivi salvazzjoni, nirċivi maħfra ta' nubieti, nirċivi fejqan f'ġismi. Illum nibda ħajja ġdida, illum jinta Ġesu. U niddikjara xitan neħħidek minn fuqi, m'għandek l-ebda dritt missni issa iktar millum il-qoddim. Jiena ta' Ġesu Kristu, Ġesu għassit u l-mulej ta' ħajti. Għal-għulat jak missir. Halleluja. Għadu ċabċipa kbira l-mulej. Kurra ta' baba bassanda. Għalsa halleluja. Narawkom eżis aħwa ta' YouTube, narawkom il-għada fil-ħodu fl-10. Narawkom l-erba li ġej, ejjew u ħadaraw il-qawwa tal-mulej u titbirku fil-presenza tal-Allah. God bless.